Arsengi hadian baka Sorkar jela MDA2 hapo kajinglam khamat daga National People's Party NPP haka jingshong jingyalang kinhun menteri kabala Lilam hidau menteri rangba kajela kondot kongkol sangma kabaka shong banyakren iki bubun telikimat kata haka kendai terik no pra arajar psaw kabakala ai jingmenjur yakaway kamat kataban ailat yaka investment Meghalaya agency IMA bantiet yaka jaka Barban iPad syakita ki investor Mynta kelasdang menyos ngau ya kesur jong jing persya kebawan nakaseng kebadan nakaliang persya ke Voice of the People Party VPP pat kaseng ki samla puli ke Khasi Students Union KSU ban chupin kan mau ka khandai trik no pra arjar psaw menteri rangba ka jelau kondot sangma ka jingi kendo patkilat patai kubor hadian balawai ka jingi lang jong ka kinhun menteri ula pentep ba Sorkar jela kala jing menjor ya jing pin kala Thumai ya Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act kaban ailat ya investment Meghalaya Agency IMA bantiet ya jaka bat ban iPad check investor amendment of the Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act. In this, basically two decisions were made. The first decision was that earlier the Invest Meghalaya Agency is an agency which is headed by the Chief Minister. And hence we had made some rules that would allow the Chief Minister headed committee of the IMA to approve projects and special subsidies beyond 100 crores worth of investment, a special subsidy to be given in terms of additional funds to be given, to be approved at the Chief Minister level, who heads the committee. But we are amending the rules to ensure that not just the committee approves it, which is headed by Chief Minister, but once it is approved, that amendment should come to the cabinet for approval. So it's a small thing, but it's an important thing because it's a large investment and the cabinet must approve it. So we have changed the rules to ensure that these large projects approvals are brought to cabinet for final approval. Second amendment which was made was that the Invest Meghalaya Agency is also an agency that is clearing all the projects that are there, which includes providing land if necessary. And there are different agencies which provide land. So in some cases, tourism, MTDC provides. In some cases, industries or MIDC provides. In some cases, urban affairs provides. So the IMA did not have the provision to buy land and to provide land in case of investments. So we have just tweak the provisions to allow IMA to also buy land as per the necessity of the investments and the projects that are there. In case there are other departments or other agencies which do not fall into that particular category and we need to provide land. So IMA also will now be an agency which will be able to buy land and be able to provide to the investors. Kanikarai kala pelong iki bubun kinong shong shnong banbu dudak jingkeli hadu ban pelong ikawi ke sangsan partai ke Voice of the People Party VPP ban keren pajba haka jingilang pajba ke balong hasmet haka khat arterik no pra arjar psaw halor ke rai jong ke Sorkar ya ke bala kentho dauba aden mila basoin maj u presiden ke VPP harengkat ke jingbu jingkeli haka te ke jingilang uba aden ulo ong kumba kapau ke Sorkar ke pemerintah kala nang pengam syuk ya ke jela na ke ke bakin noyelam ba Mynshuwa ki persyang ya ke babha kumdo ban Ïada ke ri da ke bawanra da ki an Meghalaya Land Transfer Act penban hakani ke Sorkar ke wanra da ke investment policy kum kalat ban ai jakai kita ki company bar jela ong sa license kini kinang pengam syuk ya ke jela ki kila penmi ki policy ki badan ka jingma ka bakrau ya ke judgment riu kinang elam jingi haba yo ya ke jela ki perkak ngile kumno ban Ïada ya ke ni ke judgment riu ngile kumno ban penne ya ke kendo ke syap ki wan ra ya ke taka anya di thiet kendo ka ba khanglat yo pamdei khasi yo pamdei try muluk try jaka ha ke ni ke jela bun yo lat ban thiet kendo ba ka taka ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ban khang yo pamdei khasi lani pamdei try jaka jela ke ni bun yo thiet kendo kani ke Sorkar ka tit Bagaton ka mlaban thiet kendo ki klajat kile kumno ki wanra da kata ka investment policy
baling ba katak investment policy kabakin khot yigidik investor na bar ban ai jagai ki taga Sorkar mdai tangata namar bagi don na kabor ki tep yagi scheme ki ba pher ki ba na pot Delhi bunkam thit jaga deki agent Sorkar hagini ki sni ki ba Mynta Satang katsan arposnem ladakani ka MD ka sinshar nganopi upat ba ubajio ya ka jagaraj ban snaying ban penankam unmyo shu ko ki pat ba kandan ka jingkerdu jaga ka bashir khayengi ki try manuk ki try jaga namar on pitlut ya kita ki jagaraj baro da kita ki agent jong Sorkar bat kita ki agent Sorkar kin sedih kala ya ka jaga shaga Sorkar paka Sorkar kan saai kat bamon ya kita ki investor ki bon nabar ka parti kan jeng ban persya ya gani ngenam ala dan lele em ko ki fight ba reja na lor ka VPP ka sengki samla puli khasi students union KSU ka mi shakhmat ban ong bagarai Sorkar MDA2 kamlong satya ka Pynshai haga janmiet jong ka khat artrik no pra arjar psaw usam larang ba Donald V Thaba general secretary ka KSU labu jingkeli hatu kani ka ak kan long kham halori ka Meghalaya land transfer act ka pamana ki kam dia jaka shakibe ki jat pendri ki bomde ki trai muluk bat ban baka seng gadawa naga Sorkar baka haban Pynshai lum kumta kan haban Pynduh Pyndam yakani ka act kani jingmi jungkini ka kubor ka perlungo yani nomor ba kacing garan juga Sorkar kam Pynshai ka negor kom ina ay kata jaka shitagi investors ba kai ka bani suhu pat kolong ba hakabaide kani kacing aibor kacing berkubur juga ni amendment juga ni act ya ka investment Meghalaya agency kalau kumban kumba yuran kumba bypass ka jailan na di board di dorbar Shillong Ihima di raj berkunjung buat ya ke district council ngikit pi ba ka jela jungi ka ha apa ka schedule padahal juga board ngikit group ba ka dan ka Meghalaya land transfer act but kadawi juga jindon juga Meghalaya land transfer act kalau ban Ïada yang kita jaga di kota jadi rumum kerang ini lain persyakulan doa ini bagi jadi dari balakam ya cakmat leni kesini Lilam nong diba kambir kambiang hendaknya yang mengipek lembah kajmi juga ni ka kubor lembah kani ka amendment juga Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act 2024 ni even ban ba ini borok kila kan warna ka Meghalaya land transfer act lalu ban ko kontrol bor berdaya ya ke Meghalaya land transfer act kani kan bu ya kecet ndre pat kejungi kasih kejungi apa kejema nomor ba ada ka IP kelak pentit jaka kelak pentit hektar kelak pentit hajar ekar kan ai presiden investors menu kita investors atau gini kita jelas leni gila penderu kibar jelas kata kani ke peningkong pada diwan kita kalau disebut ini tribal lands di jaka dulu insya in long try no like we part di jadi real ni tadi kau tu is di behel di nak kalian nak KSU ni pan ke Pynshai dengan Sorkar ban dan kalau sisa mengi ini itu kubur kemudian ke Sorkar tadi penkut tadi Pyndam lo pardo dari ai dari kasen kapan si ban simpan di bagi senja namaru babon balang umshai kani ka rai ka kan hun menteri hato ka Sorkar kan Pynshai binya yakani ka mat ka bagi nongshong shnong ki bu jingkeli hado hakirin san social media lingba ki comments ya ka khubor ka ba Shillong Mail la pinmi ka badai kat kum ka rai jong ka kin hun menteri kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lor ai ki ration jong Mynta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi Mynta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman henrai ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D
namar ke jingduna jong kini ngengat hagi babun ke jingpa ka Sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ke jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka Sorkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka Sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 Ba, pikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya